Oke guys, kembali lagi bersama channel saya di Class of Science One. Di sini kita akan mereview sekolah saya. Mau tahu kelanjutannya lebih dalam? Let's go. Follow me. Apa ini? Ada yang kecelakaan guys? Ayo. Kenapa ini? Kenapa? Enggan. Nih, saya udah nge video ucapan HUT semansaku kedua-dua. Kali timbali lu beli. Oh, see you next time. Yuk. Video ucapan maksimal 5 menit. Si Budi di sini. Stop. Nah, trending ini udah nge video ucapan HUT semansaku kedua-dua. Ais, jangan ragu, jangan bimbang, sama lima satu pasti bisa. Lanjut. Pis, nih adik kan Santi di gue nih. Yuna kenapa sih? Paling bosan tinggalin cara panik ti. Nih udah nge ucapan di HUT semansaku. Yuna senang bosan bareng nimbrung di grup. Kelas kita kan pengayun, kan kelas paling kerjap. Apa iya? Iya, target bareng. Coba. Nih. Om Swastiastu. Titiang saking kelas Floras Mipasiki, ngucapang Rahajang Wanti Warsa semansaku sanekapeng duang likur. Demogi SMA Negeri 1 Kebudamahan semakin maju lan presiden membangun sisi sane cerdas berkarakter kompetitif. Om Santi 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 Om. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk SMA Negeri 1 Kebudamahan yang ke-22. Semoga semansaku dapat menumbuhkan insan yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif. Teruslah melaju untuk semansaku semakin maju. Dirgahayu untukmu semansaku. Hello y'all! Happy 22nd anniversary for Semansaku! I hope that Semansaku raises an intelligent, characterful, and competitive young generation. Bye girl! We are on top class really overflow. Konnichiwa. 私たちはクラス10人にパイチです。お誕生日おめでとうスマンサク。20年もスマンサクが頑張っていきますように。ササクと共にスマートで大人な世代を誕生させます。スマンサクのさらなる進化を目指して頑張ってください。 Annyeonghaseyo, ulinan klase Sibi Mipail Dobiamamida Malada single cukayo semansaku Jok semul dobonje Dobal jom dogil balam nida semansaku Hoiting, bye bye. Bang satu. Di bidang